Jantia Student Movement JSM yang bagai cenat kerek kami kau emang po West Jantia ini gue tibika JSM Western Region ini semi depai gejing thor cega Commissioner and Secretary yang Education Department yang sarkar Meghalaya gue mayami yang bagai office yang DSO West Jantia District ko emang joy yang kihaga supplementary education nado class 1 nado class 8 ki kahok yo teka free education nado ki kot kisla ki uniform andre haduh ne chemi wa dang segi katu kan liteli ki skul wa ki khynnah pura yang agini ka supplementary class mem yo teka jingem kam yang kat kam ka RTE ak arjar kende ka free and compulsory education hapo ka article apawi ko kubor leng bayong Director of School Education and Literacy Government of Meghalaya. Da pensnya cobaro ki skul le ki khynnah. Ko submit ki jingem kam yang ki kam ke adhar ki bank passbook. Yo eno ki gini ga uniform grant. Kayi halor gani ini ke JSM kwa pensnya wa jo chemi bonsen. Bagi khynnah skul. Apo Meghalaya hibro. Nang chemi cibon ki jing jing toko ko wa yo ya kam ngini ki kenja jingiram nang sarkar ni ka uniform grant moy open slam lene to yo dukat yo pando ni ki jing kam lene ki documents ne ki man bay man pa kam jo ne khynnah skor ki krem da pa ya ka jingiram che ki khynnah pura waro JSM sia komen yo wa nongilam wa khmat yonga state Meghalaya Chief Minister Emrom yang Meghalaya hapo assembly de penbanau yo daw construct lene daw set up ki lately ki college hapo kam ka agriculture college o ka veterinary college ka livestock and fishery college am JSM kerpadi sarkar Meghalaya yo ko ka wini kini ki college ko de pensniaw do CM hapo assembly set up ka wi hapo jantia kana wa kam kinong jantia kam tam le kinong purei ki control load ki yo kite ke jingkar ku wa pakatam hapo jantia kam jo ne benta ka purei puti so ga mat jing dawa yo ka JSM hapo jantia to establish ya ka CUET UG exam center hapo jantia kayi wi kam ga JSM chemi to le totally kisnem ini ga JSM da dawai ya ka sarkar yo set up no ka CUET UG examination hapo jantia Henry haduh ne dang man ko pending po yo ka permanent solution ka solution na ka sarkar kamjo na NTA to do temporary solution don hi which is name kam wa chemchitom ye ki control dukat ne benta yo purai hapo jantia habilu to exam ne benta gani ka CUET chabar na state kam jole cibon gi khynnah pure ke wahabo to exam CUET UG chabar naga north east am te kerpadi sarkar snia bha chimar dore gni ka jingdawa yong set up no ya ka CUET UG exam center hapo jantia karkam man kata yui ka enrollment form de benta gni ka CUET de man go walai bai drop de lang utia chpra